Mame Mao Akwaba emfa wombra Ghana nsem TV GH so. What friend me Adwoa searching. Mo de Ghana aye. Ye bidi bronyo, mo de Ghana aye. You will November. Maybe when you kasi o January o. You November. President Mahama Tia komia so. NDC for. Sanko funu ye de kiki no. O man ma ye de ntimi ni do kono. O man ti power. You November. Ye bidi bronya. Ura fi o. Mo nim se wo jama March. November. And cause our president here or to see so opposition here. God must move America. And as you say, Crown, ye quite December so ye nyesika crown ton nema. She de dom for Modiana on the tip of Monsieur Man. And this for nada. How ready? I'm a more pipe when I'm a moody woman. Name another party. It be ye did this, I say, a good for us. Hey, I did not dance, and told him plan fire and say. Omo wini ya mo ba ya no mo ka se da bi Ghana fo ne de bebradwe no fo mu and dollar na I say Akufo de akọ 14 15 mu e de ko 16 no ye ma no embra fo mti kwa be be so mo na ba fo say ye fa sika ye gold sika ne kakra nkonko hye ye dollar ni mu na dollar no enno so na ma ye si ni nya hoden wa ha ne fa miti Ghana fo ne say ye kra ya ade o ye ma dollar na e no ba mo say dollar na ba 10 cedis e no mo de nam ene ya ade ti da ata mo bu so bi o ye ndisi ni bia say mama ba de na wa yo se fe say o ma dollar ba 10 cedis ngate he da be na Ghana fo pa betimi nyanyansa be bre he Ghana fo ni bia dwene wo fo mu na andi for the sane me dada mo na mpanyifo asum no mo ka se wa ya ade adanya na so me ka che o prince mama betna ko nwaso yi Akufo system na wo ho no aye west even I want you dancing the na Akufo do na no mo complain no na obi obetima ba begina wa twa nyame anim sei aka che wo sei mama betna ko nwaso no amatemamfo no ye ho ahenga ye ho atoye no na obetima atwa ni peti na me ka che no so obetimi pa nya kokudo be kasa asemo ya se ede be na wayama timemfo ho ato wo mu ne na wo kasa wo no wo dwana wo di ne nei ko se eko November eko December hwe dwana wo di ne se de sitie na o ma ba be ka hey mesi ngofu we mu ho se wo hu mesi wo hu NDC fo omu true character wo nkodon NDC da omu NDC fo we mu ensem hunfo enkofo mo kan kwase asem enkofo mo kan etwa atro enkofo mo di atutu asem nyina gu NDC mu enso NDC fo no hu bi wo NPP mu no must start back say eyi kraman and akwawe de ne kasa anye entu nim umma mu ni ye din NPP mu no NDC fo pese mo down say be ya mo benya asomdwe e di nsem hunu na mo pese mo di no na mo NPP fo mo to no mo yes ade we na mu no omo bi ba monya fast o omo sheda shisha ngofo bi no na kasa cheza kwa we wose party no kasa chire se abronye ni nsem na oka no we senti abronye se beya na mo anka se maganga na masa so lete mo amunua no hwe efie bia he da ye nipa obi sa o ho edu ba bia ye dia ono so sore obi a wone de eti di abronye ye no ma me chire wade ye onye hwi o NDC fo nsem hunu omo di no a oka na ye omo ya no chama wontumi ho tan chama wontumi ka say me mama nsem okeka ni nti ne ho ye hin aya sada ndisi fo adwene omodi bu oman onye mu ni adwen bia de bu oman o ma adwene an say otan wo be ka say mi chena oba manya power ntumi ba be hwe ye wura ye ko December hwe de oman na ye na moti krom ha say didi so ankofo we machi he na mi de mi hu so obi kura say me ye NDC ni me ko to aba ma NDC a mi tumi hwe ni dim si By we are so be an abinampa. Presenters are what it ya. O Makasa NDC presenters. Akasa, and no man himself mind my idea. But o Muntimin can be said, a discover more Roman no to move you one and any tigu form. Oh, when you go a siatum. Munina money will go a simako. So I say, a minute could go down to one. As will be a conversation. As I say, Baumia, and when you will see, na I want to mean coming in Pada, would me come in Padao. Huh? What we sing me say, eh, over supper. We can see Musa out at the radio, so I'm with a guy. It's a moon and wood, you know. Musamuna Mudi, Mumako Scooper, Mubi Mako Scooper, by any Mushia 101 senior Kenyansa, who goes to school up on your down cry. Margin form. They cannot cratch them. Go down to one and go for this hour. Margin is shot. Yet me, we do Margin now. Me,
na mo yesane mo mo NDC for no kini de there before the mo power bi and am nye say mo we ma go me say mo NDC for na mo ko busa mo president na mo busa ne say abana ye to ye ne de ye to ye no ko na ma ne wi ni yana mo ko busa no say abana ye to ye no 111 wi no eno ko na ma ne wi ni yana mo joke mo na esere abatu mo ebe ye mo sini say na mo free power ma hu say amamuo ye mu man say ye fa ni time mu man say ye kanya say so kire wo ma no ma ba ho ana ya abo ye kwashia because the simplest way oni probably me expressing adwen obi ara adwen from bia ne die ni so be di atem nti study Kevin Taylor atem di die nko on make sense atem di die nko atem di die ye obi a na adwen wo from tini wo asem na wo kan won timi challenge with the facts. The only thing with my boy kwashia and I simple no abeka no so idea and no obi atimi ye do kanyansa na mu gina wono me aboa oye kwashia hey that's what you know feel it why we we must say wo man na ye na mo ba na mo ka say bia hey was a man for mo siro na mo ni say Akufo Addo say otiska bi so say the boka say you discuss ni adante mo so bia o discuss to one what na so ntimo o mo ba ba gi power na say ye dey say piska ni achicha mama amafo na da no mo say ye ba chiche ska mama amfo ska bi ni ba bia o kofo we mu o mo di say ya o mo ska no mo ankasa ho no mo chema ho ene o mo nua no mo de niam ma o mu ka say obi ye family hwan ni mo no mo ka chire Akufo Addo no mo ye be 10 times this is for o mo ye dark to esum pa esum mesi mu NDC true character you never join this omumpe papa ngofu we mu no omumpe ba ko ye omumpe papa de omumpe se ye divide mo ni nya kwa nwule mo NDC je na chire so ba le every month ni atete de analysis so abatansi ye kwatra market ye nto ade chire de nti adales abatansi di na nyoma aba fom ne ye kwatra market to sa ne asasole abafie chire de nti dear onje sa chire yen so wo position wo say wo ba lesbi gay wo ba wunya 3 months kura wo be san be no wo aba 11 months ni asofufo akosho mo da ho to wo hwo na wo nsan be no na supi gay lesbi da ho koso na be ni da ho da parliament no ankosa chire yen sa chire yen say wo position wo ka chire na Addo say won declare state of emergency na ba 11 months ni galamse amamfo 2 cents you kura chen na Addo dey 8 years chire the enti a o ba 11 months ni won declare state of emergency na galamse ekukui ese yensu chire the enti e on chire sa chire ye so ba 11 months ministers MPs o motor cars akese esifie na ndisi grassroots full soldiers o mu ya adwuma 11 months ni umoma appointment mu sudwa ya sumu apusu ye people vote na ndisi grassroots full soldiers o mo ye nkwase adwuma no 10 months to 11 months ni umomu position bia no mu sutuatua ya sum kire de enti a oba 11 months ni nyoma mu aya den sa ye talent ye de boss we mo kire de enti a and this grassroots full soldiers o mo bre na besine umoma appointment na mu sutuatua ya so ha ko su kire de enti a on kire and this grassroots full soldiers also on children ti se ne aye de ti se 4 years do na man kasa mo se sama adwene na also on chire de enti a oba aye 11 months ni o mama dwuma ya mususa ti ene obesu 4 years ba mama aye de ma ko se sama adwene ndisa ana me kan pass yase God have mercy upon us. Musa kugunu so abranti ya bonumu ase amu agye mpaebo Dr. Mahmoud Baumia wo de meduru ho ono ko akowura so da mu a yesi wabodua nti onane onianu a oni kamafo na onianu obetima ka kire obi anti ana obetima yi anu nti sese de yato ntokwane yato me abronye jai ni nyai mato na wo mse me yachimi ni ana mo amohwe me na munnim me yachim kwa me twimanso saboa me na yetimi ene yetimi ton yefie ko twimanso no se munya nti yenka de a
me me jai abro kudos to you atamfu nyame nsu di wachi obi ntimi nye ufoko and delegate ni kwa pompo life no kwa de wo ye kwa ni gi age kwa no omo jimi nko ne sere nko ya sama ehia so afa ye nko ye ma me hawa kumsi mama due ene ama ni hunu me sha se be ka sem biem se na mu ni ha mo mba sisi ya he one of the friends say MPP women say oye bold na otimi fighting Kennedy 101 hawa kumsi. There is nobody in MPP ofri ase any Kennedy ejina 101. Nobody. And that woman and the man Kennedy ofri ase say ojo Kennedy enu mudwa the kasa be if a party no ofri ase say o calm down. Ofri hono dimrika ana okoto share asanso boache so. Ho we no tumrika ana ko anodom preso. Nti odin se betutu onum na se okọ anodom preso na anodom preso yima no. Ana oba asanso boache na asanso boache be kan one word pe. Na sa asanso boache word ndi se na sankwa faka atom so. Onya ba no atwero yetete me no majesu konkuntewu aba. Na asanso boache be man one word o say me na radio so na TV so. Enkese ntia Canada Japan me nkase ntia pani bia efiri se yetete me afu mu se Canada ko na platform so no ti bodem kaw no ntia videm kaw me no wasi yetete o se majimi wajimi pen na se majimi wasi me yetete me na yetete wan ka be se yetete wu frifiri an ka be de wi yetete yetete no konkontewura ba #momunia amncha da bia do for meche mu na mo amosu na mehu mu na me domu na I love everybody akari na abo how kumsin ana papa itu na ni si ni so first o MPP party how kumsin a problem o ko mu do go through na Japan I'm telling you what do you can man for make say boa but later na yasamba me ka say me nua army ye to ba wie ya me ka say ba umia de me nya na chi dia me form so anwum na ya me bo ansa na maye no na say wo ha no from say masa we prophet we are making wo ba ka say me boa me kire me wie wo be hu say wo no se mo ba ka ya Kennedy fi ase 2022 2023 no mu no se o frase so be say party no bra na nado muntie ne yie pa bra na nado suma nkrofo na oye program bi aye friend say the attitude sambaka ya won na tu ana frase say party na nkasa no wo ye pin ana mpen na nado suma mpanifo ko na kaka kire say kwadwo kwame yawo odi ewu jaide wo ye no na bia na daachi bi na nado ye prophet obetuma be ye president ana ba be ye vice president ho na that day ogina ho oso mu ko ni fie o esan so ye tete o mu nyansenti o mu ko frɛ ne ko tena fie abotre so kan wa nya no ho o mu ko ya no betena ne na tu na no ni ofie na mo ba no ba ya ho se ja temdidie no muntie o ja temdidie no na bia na obeye president ibi president I go chop ibi vice president I go chop we should move from Jimmy nko ibi man work I go chop if my hard work obi ampanifo na kodi nkomo ofie akosere ne se ubetuma be ye vice ebetumre bi na na do asoma titiri ne nintimo ekopa ne chew se wonyai de wo ye no say be tell TV so be di o matam moto mo say abronye munye hu hwio abronye de na abronye ye ade a Kennedy aye o wie no o free the attitude no and start say or work a party ni pin amena me yesey me na ma sponsor party no me na ma ye party ni say me na ma ye party ni say ana obi ania no obi ankasa na opre ya okom ya na obi amfi no ana okoto sha ha kumsin so
dakwe wana okotena ho no start ye ai me party nam to ka ma we me nam ye say ade chie na hawa kumisi de ho papers na ba bonti no so frɛ OKFM or frɛ Addo FM no send evidence na ma say muhwe this is my evidence. This guy called Ken Japan is wicked. He's lying. Oton pick up on him, mame. That time, 300 million. Then time. Oton pick up on him, man. No more 300K. Ni receipt ni. One fa pick up one chemi da. Now one more. The chair one more. Man, no more da. Obasa no better dia. No other amount. Sana pick up no kwan. Eye ku America for MPP. Ne gada Ay3ka. To pick up also from there. I no didn't be but to so the better party no. And na musuma party no also okọ to no so ya emu dodo no ne nka. Into omo be free na omo we wom. Na how akumisi wa ma na nwe. Ano say na magi usika. Ano tua ne sika man. Papai ebegu how akumisi ni mu ase. Ana how akumisi ba wonte bete no to. And when they have a kumsi trim, I found a white bonation trim. It took na platform so I and me and how a kumsi I can say metro some about them cry. Yes, of course, I saw tell us about them because now what trap party no so now what tata nipa or party no am obi eniano. Nti how a kumsi first one the one or wine. I want in 2 a year. A honor starts say I how a kumsi disrespecting one year into we making sure say obe lose election. Enumu ana yeto abana onwani NDC fo koye gang ko plan ye se hawa kumisi akokum NDC ni akotutu abusuafo me se video na trend mo bi ahwe meboni na senti na nipa dasani ai na we sitting MP timba trasi obabasi esun kwase esun chenchim se yedi tuo abone nkrofo bi ekun na no kwa convoy num nyame nko anko no so wunti asa yam hihia ato no so asa wo wuani not knowing say fake and how a comes in frey I think say of frey peace and say enye no kra me kra me ni ho na ebeka na wotwekra na omo makotwa ballot papers so ntino omo ba me so ma omo de nkofo firi ase obi de ha hwani nkofo firi ba ntino je kra yi ni ho memfa etuo ne abanko tata obi a magum na ablikuma NDC for ganging nkofo se yenkokum ha wakum se because of incident na maami etimi twantro to ha wakum se so ntino na ya toa na wablikuma anko mkokum ha wakum se nyenya ngopon na je maami nkwasi ho a ka womaku na wi enne yesi ekoye hwehwemu a ose oboa oni evidence sa umano na ko se na cho ko se na ko le no se yo man bia go bekujil yes se itile ha uvali emfono combatin sanma sa umawe ana wama obi se bia nipa omo pe no kombekunu one time geno eye krum ha kade ba che no na omo jeji sakase na titiri fo no mo trouble say enka jo mahama abaye obaye enka wo wudi ani mu ko science enyi chief justice no kade ba che na atini ho ombete tiuseja crowway no obabasia kodaketo a hawa kumsi betimi awo timi twantro to ma mpani so gu nanimu ase na ne life abaye danger ewa NDC for sa ewa bra obi anu wan tutu obi an tutu no wetimi afom asem ne enye captain smart ama wo mu de ene edine ene TV3 fo a wo mu de o mu bo man ati o how kesisi atuma amene so na Ablikmanov yetimi agada nkofo se how akumsintin ye baaye how akumsin ikuku kwa how akumsin se that day nyame ni ma amene fofiri no kura sa pepper spray no
ana they protecting na amfoka ana o protecting no saa no 2020 election the same girl ne ye na dwe so mbedi bone ana ko twintuo e man krofo adwane ye ayesa keno so mdi bone eno ye